ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯣ? ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯀꯅꯥꯅꯣ? ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ? ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯜ ꯕꯦꯜ ꯕꯇꯟꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯄꯥꯁꯇꯨꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯜꯂꯥ ꯎꯃꯔ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 25ꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯈꯤ꯫ 1996ꯇ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯀꯥꯕꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯋꯥꯠꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯉꯛꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ, ꯆꯦꯁ, ꯀꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ, ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤ, ꯀꯣꯏ ꯁꯤꯠ ꯅꯥꯟꯅ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ, ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ, UN ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕ, NGO ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ, ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕ, ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯗꯕ꯫ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯀꯣꯏ ꯈꯥꯛꯄ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯍꯤꯖꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯨꯔꯈꯥꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ, ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ, ꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯔꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯕꯨꯙ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ꯫ ꯑꯑꯣꯠ ꯑꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯈꯪꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ, ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯔꯕ ꯏꯃꯤꯔꯦꯠꯁ꯫ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯃꯨꯖꯥꯍꯤꯗꯤꯟꯅ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯝꯊꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯨꯖꯥꯍꯤꯗꯤꯟꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ, ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯃꯗ ꯁꯥꯍ ꯃꯁꯎꯗ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2001ꯗ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯃꯗ ꯁꯥꯍ ꯃꯁꯎꯗꯁꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯜ ꯀꯥꯏꯗꯥꯅ US ꯇ 11 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 2001ꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯜ ꯀꯥꯏꯗꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯁꯥꯃꯥ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ USA ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯗꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕ ꯉꯛꯅꯈꯤ꯫ US ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯁꯥꯃꯥ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯗꯦꯟ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯗꯦꯟꯁꯨ ꯂꯣꯠꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯠꯄꯗ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯁꯥꯃꯥ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯨ ꯔꯤꯚꯦꯟꯖ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯌꯥꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ꯫ US ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯖꯥꯍꯤꯗꯤꯟ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ 2001ꯗ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯏꯪꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯤꯗ ꯀꯥꯔꯖꯤꯌꯥ ꯑꯐꯒꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ 2004ꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯈꯤ, ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ 6 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯃꯤꯗ ꯀꯥꯔꯖꯤꯌꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯝ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ USꯁꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤ, ꯑꯣꯁꯥꯃꯥ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯗꯦꯟ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ 2011ꯗ ꯑꯣꯁꯥꯃꯥ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯗꯦꯟ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ US ꯐꯣꯔꯁꯅ꯫ 2015ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯨꯜꯂꯥ ꯎꯃꯔ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ 2013ꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ US ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯊꯝꯈꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯃꯨꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2020 USꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯒ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ꯫ USꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯜ ꯀꯥꯏꯗꯥꯒ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ
US Force Afghan thamloi haina amadi forces loina pukragani America mafamda US Forces Afghanistan thadok chatkriba karigino ngasi Afghanistan lamasi Taliban gi khuta chale US Force leiragadi ngamloidabani adubu Joe Biden na US sifai mayamasi America da halaklo haiduna halakre kharabudi leiri asisu hankragani sahi kun hena leiraga haujikna karigi hankribano madudi US government na $2 trillion in Indian rupees 2 lakh crore hena invest tawkre Taliban muthatna bahaiduna amadi Afghan gi government amadi forces tasu adubu kanabadi amata fangde US ta business ki meeting da yenglagadi asuk yamba paisa invest tawraga profit amata su fangdragadi paisa thadabadu leblak patabani hanadi Afghan forces ki salary su US government pirami adusu thingjankhre Afghan force su salary fanglakragadi surrender tawba tabani paisa fangdragadi thabak kanana suningani Joe Biden na hairi ai Taliban thajabanati adubu Afghan military dadi thajai Afghan sifai 3 lakh hena lei khulai so fawa kaya ma pairi Taliban ge punbasi 75,000 khaktani adu heragadi Afghan sifai na lain Taliban da attack to buyai adubu Afghan sifai di khulai ga konana Taliban da loina surrender tawkhre super power ni hairam America su Taliban gi mamang da maithire hauzik leiriba Afghanistan gi fibam Taliban hairi madudi 31st August faubada Afghanistan da leiriba US Army mayam asi lautu adugi matung Taliban na sarkar semgani haina Afghanistan gi mafam kaya da su Taliban bu yaba madi yadaba kaya masu leiri yadaba group asina Northern Alliance da changjari country ama palaga salaiba haibasi araiba nati USA na su Afghanistan gi paisa loina sis tawsankre India da RBI leiba tawna Afghanistan gi the Afghanistan Bank asigi governor Azmal Ahmadi resign tawkhre amadi mahakna Twitter da phongdoki madudi Afghanistan gi America dollar hauzik zero ni maramdi Taliban na lan haubadagi America dagi case amata laktre Afghan gi $9 billion American bank da lei paisa asisu gold amadi bond da oina leibani Taliban na khulai gi mateng na lambudi konsille adubu sarkar chalaiba haibasidi araibadi oiraroi America dagi Afghan gi bank da paisa si laba matung Afghan gi mioi singna ATM gi mateng na lauthokpani adubu hojikti America na loina thingjankhre Afghan gi bank da dollar mata leitre hojik Afghan da potsai yamna tangkhalakpagi fibam da leiri lairaba mioi gi di awaba haibatu haurani Taliban gi paisa si kadai dagino mayam gi wakhal da khanbirangani Taliban asuk power kangkhalagliba paisa paikhalakliba si kamaina no paisa si kadai dagi lakpano lam ama capture tawge hairagadi khulai afaba paiba maru oi khulai afaba leiba haibasi paisa mathau tai 1990s matam gi Taliban pairiba khulai ga hojik pairiba khulai asiga yengnaruragadi isinga thauga khenabagum khenare technology gi anoba khulai ngaktani hojik Taliban sizinaribasi firol su branded ngaktani setlebasi Forbes ki matungina 2016 da Taliban gi source of income asi $400 million ni amadi 2019-20 asidana $1.6 billion ni sinatak libadi sahi mari asida 4 times income hengatle source of income asi hanbada mining $464 million number 2 drugs $416 million number 3 foreign donation $240 million number 4 export $240 million number 5 tax $160 million amadi number 6 real estate $80 million mayam asigi manungda khwaidagi income karibasi mining amadi drugs dagini Afghanistan da mining kayama tawri mining haibasi karino khangbidaba yaubiragadi haijagi madudi laibak manungdagi kanaraba raw materials nungkup mayam asi machine gi mateng na sungdoaga fataba kanadaba du lauthoaga kanab adu lausillaga sizinaba du boi khoina mining tawba haina khangnei pramano na haiba matamda sana lupa asi mining tawraga sembani Afghanistan da 1,400 minerals field makhal hena lei masida barite, chromite, coal, copper, gold, iron ore, lead, natural gas, petroleum amadi precious stone haibadi aikhoina grahagi nungni haiduna kutopta hapliba gemstone mingoina palagadi emerald, lapis lazuli, red garnet, ruby asigumba atangba nung Afghanistan da mining tawi Number 2, Afghanistan asi worldgi oina khwaidagi opium puthokpagi lista chali amadi mayamna khangnari madudi opium dagi drug sai haiba asidagi su income lai aranba pambai sizinaraga foreign donation export taxes real estate mayam asidagi su Taliban source of income asi talibani India na Afghanistan da paisa invest tawba
India government na Afghanistan government da $3 billion in Indian rupees 20,000 crore invest tauki. Sida 400 plus infrastructure project, steel plant, 800 megawatt power plant, hydroelectric power project, transmission line, road, mayam asida paisa invest taukhibani. Import export su Taliban ban tausankhre asida $100 million loss su oire. Hauzik Taliban Afghanistan asi paisankhrabanina India di sel pumnamak mangbagi phivamda leiri. Afghanistan asi asuk yamna soliba karigino. Number 1 leader sonba President Ashraf Ghani natabada Vice President Amrullah Saleh head oiram lagadi asigi awaba si oiram loidabani country manage tawba haitaba terrorist control tawba ngamdaba mineral mining kayama leirabasu import export sizinafam khangdaba. Number 2 America da tangjaba thabak tawba khuding America da loina tangjaba sel thum khulai sifai mayangi salary pumnamak America na control tawba. Haujikti America sifaina Afghanistan thadok laga chatkibadagi Taliban na konsinbani asidagi aikhoina kari khangba ngami madudi migi makhada tangjaraga leiragadi mi aduna thadok laga chatkiba matamda isasu kappanatana upai leiroi adu oiragadi isagi ramdamdagi pothok yamna pothokpa mathau tai business tawba maru oi job khakta khallaga leiragadi Afghanistan gi fibam oirakani aikhoisu import export heldingai iramdam chu chakhotpa hengadoribani. Afghanistan ki President Ashraf Ghani car mari amadi helicopter da araiba paisa hapsilaga chenkre amadi Abu Dhabi da leiri haina news media na hairi. Afghanistan lamasigi manungda mafam ama leiri masida Taliban na sangba ngamdriba karigino. Taliban na hojik sarkar fawba semlaga rule tawba hore adubu mafam ama leiri masida Taliban sangba ngamdriba mafam adugi maming adudi Panjshir Valley kawi amadi Northern Alliance haina khangnei. Mafam asi singna question ba mafam amani hana USA, Russia, Soviet Union kallaba super country fawba sangba ngamkhidi. Mafam asi Ahmad Shah Massoud ki mafam ni. Ahmad Shah Massoud kanano hairagadi Mujahideen group ki hana ki commander ni. Panjshir mafam asigi kai haina mayamna khangnarami. Ahmad Shah Massoud asi Al-Qaeda gi miyoi ani khangna reporter saraga laba matung interview loba sajanaraga bomb blast tawbada sikibani. Adubu hauzik mahaki machanupa Ahmad Massoud University of London dagi lairik tamba loiraga Panjshir Valley asida leiri amadi Afghanistan gi Vice President Amrullah Saleh ga pullaga Taliban gi mathakta landagadauri. Amrullah Saleh hauzik Afghanistan gi Panjshir Valley asida leiri amadi mahakna fongdokli ai Taliban da nonjaroi ai hauzik samak Afghanistan gi president oina lauthokle Afghan mafam asidagi so ai cheloi lanthengnagani atopa country dasu mateng nijari. Taliban amadi Northern Alliance ki marakta kari oirakadoriba dudi tungta khanglagani. Khoini sorda warawi America, Switzerland amadi Korea da poklamdriba karigino haina faja fajarba mafam olamdriba karigino haina ngasidi isorda thank you haina haibiu ai Afghanistan da pokhalamdriba sigidamak haina. Iramdam asidadi nupi singna setningba firol chelli chatningba mafamda chatli. Facebook, Instagram amadi YouTuber nupi kayama ningkha tamna video upload tawri ningkha tamna lairik tamli amadi apamba thabak tawri. Adubu Afghanistan dadi hojik asiguma ningkha tamba si ama fawa fangdrabani nupi singna kayama kapli hingbagi mahaw laitre haina. Maramdi iramdam asida lairaga ningba thongde pende haiduna kayama kapliba isechal imaibel mayam isana penthokpa tambiu. Nupi singbu respect thambiu luna tawbiu maraga sida nupi na thabak suraga nupa kharana famlaga chabasu leiri asigumba nupa singda hainingi thamoiduna ngambiribra. Nupa oina poklabadi nupi gisu ijat thamba tambiu. Afghanistan ga India ga yamna lapa lamnate India da asigi fibam oiraklagadi yamna kiningai amani lai khorambiu. Ngasi Afghanistan thokliba thokdok asi India da thoktaba haina. Afghanistan da Taliban na numit mangani henna palaba matung phawba Afghanistan airport ta nupi angang ahalaman kayama atopa lamda pubiu chachage haiduna kayama kapli. Maramaduna hauzik aikoi masen maga wakhalon chamanaba yamna maru oirba matam amani. Ai haki atopa YouTube channel Erikes Education asibu sumayana support tawbiu. Channel asidagi kanaraba education gi matangda video kama fangbigani. Video sibu mayamna nungsibiduna WhatsApp, Facebook, Instagram da imanabi parents mayamda share su tawbiu. Nungaina lebiu, haraung lebiu, amadi tamba lepiganu. Thank you.